Kador barsinong Pyrdiwah arengkat ke Pyrdiwah Sport and Cultural Club. Kalau kot subhaya pi barok sya kejing Plie Pyrdiwah ke Pyrdiwah Stadium. Kani kejing Plie Pyrdiwah kani ke stadium kan deh ke santarik uyayong arjar apusan hakapor arbejeno paisngi. On one ban Plie dawa Prestone tensong ubadai UMLA kani kathan badu Chief Engineer of Sport Government of Meghalaya bad kibala syak hot subha kan thub yau ba aibor khongji shem bhalang pengrom ba aristarwell shooting ka kong sweet simeri khong tiang bad ba skembor khong betem. Kadon ruka friendly match ke Pyrdiwah Sport and Cultural Club persya ke Pomchutia United Football Sport Club. On pensyong syid akatai kasngi da ka kenhun jong ka kenhun khitlot.